Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Piye Mas Haras? lesu. Hari ini lesu. Hari ini lesu kayak nafsu makan berkurang. Oh, Nang apa ya? mungkin kurang gue kayaknya nih. Kurang gairah. Kurang gairah Kayaknya terlalu lama memendam rasa. rasa. Tapi tenang betak Iya, masak Jan. na. Dilala kok dimasak lagi. Iya, aduh Jan. Aduh Jan, ngeri lah. Ki jenenge apa ki, Dek? Kayak mikir. Dijelasna maring para pemirsa lah. Gue gulai ayam. Waduh, gulai apa opor iye? Ya mantan apa ya? Cenderungnya ke gulai. Gulai lah ya, gulai lah ya. Gulai. Oke. Tak perlu berlama-lama. Gue tolong tekan muntah maning. Subscribe ya. Ya, pokoknya subscribe lah ya. Tonton lah, ngarep ben ora sia-sia ben ora mubah. Biar tidak mubah, biar tidak capeknya tidak amsyong ya. Tolong saya ingatkan Tolong. lagi. Aja tulep lunga. Gue ora bener lagi gue. Kudu ditonton di sit ben selamat bareng. Oke, wis sajak suwen. Langsung ben Dek harus Yo, yuk. harus yo. Wis, Oke, kali ini saya pakai sendok lah. Oh, panas sih mulep-mulep Iya, mateng. terus tangannya juga lombokan kita harus sambal bireng sih ya. Iya, gue mikir sambel terasi. Sambal terasi guys. Jane wetenge sih teng rewes tapi wis lah. Pengen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Yo, Oke, sekopan pertama nih. sekopan pertama ge. Saya kasih sekopan Gunung Lawu ge. Waduh. Gares. Priwe Mas Raja? Waduh. Top banget Dek, sumpah lah. Dan bener-bener top. Yo. Aning. Kayak mungkin belajar sih aku sih. Iya iyalah ya. Bismillah. Ya. Mungkin lucu li aku mulai arep masak nang pasar tak kondisi aku maring kae bakul apa? Anu bakul bakul kae bakul Bumbu. bumbu. Apa kari gawe kae sih kepriwe? Gule. Kita kondisi. Tapi alhamdulillah jadi Mas Raja enak ya, alhamdulillah lah. Dan Takone ora sia-sia ya bila. ora dere-dere Dek temenan. Wis obat cengkang we. Wajib hadir. Wajib batik. Ya. Iwak iki lu. Wis. Tebel. Bel. Ini suapan Tuh, suapan apa gue? terkasih suapan mendem. Suapan mendem. Terus suapan mendem kangen ge. Wis, Yuk, mantap. langsung bae. Langsung dangdutan nang ya. Tenang. Ya. Iya. Mantap lah pokoknya. Pokoknya menu sing ora tau ketinggalan gue ya pertimunan karo perkerupukan ya. Gue tetap jadi Wajib. pendamping lah, pendamping makane Mas Raja Gares sih. Nyebut batu. Jebut Pecah apa di mulut kok? cetar ya.
Mantep Pak. Oke. Ya. Suapan merah. Karo sendok gayung kesel apa ya, Dek? Iya. Biasanya kalau tangan cepet kepenak Ya ya. jangan dulu. Jadi ngurut centong kuwi ya. Kayaknya gue. Terus kok pasir. Bruto. Butuh. Apa jenengan seneng bruto masak aja? Bruto ya enak lah. Sapa wong sing ora seneng bruto? Iya. Alhamdulillah karsan pagi ini. Alhamdulillah. Rampung ya, Dek. Oh iya wis rampung. Dek, balungan. Balungan. Ya wis. Terima kasih banget ya. Oke. Thank you berat ajak lalen gue. Like, comment, subscribe apa, Dek? Share aja lalen. Share. Ya. Kalau ditontoni Tonton, video-videone pendelengi. Pokoknya ndeleng aja sedela-sedela ya. Wah. Suwe lah ya ben maksudnya Raja Garas lebih semangat maning guling garas. Ya wis. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, salam garas. Salam garas.